masana to pite environment pachom na ding a imuding o hichu konung athil suka thading bena a hitin forest environment and climate change minister TH discording and taklang he sumnu sub-district hospital te din munchu sumnu apun baluk SAL amo putu10 ave en thau hi hospital hi apoi mo awa tam tak oma chule ding dol doctor staff le man ma chak ding kha cha poi tin SAL te apat ang tak lang o hi tuzing kalam khobak ma doctor ni songa ding tong bela chum from park police station hope suma turai thousand jam lai kaya agri department na pa in get maya IED bomb khat alapok ke hi Vahui TV News, Vaiphei News and tu te zo se Samuel Vaiphei chibai kong buk hi chanchin akim zom alen khom hitiu tu environment din mun hi hukdo ka iti hi chun ibonun campaign apang khom angai hi environment phachum na dinga imuding o hi chu honunga thil sukhathei ding ven na a hi tin forest environment and climate change minister TH biswarjin taklang he ji thu hi tuni royal rider manipura thakhat lam kimang ding somnani ve channa mahausa ima ning singtha kimatna hun khara again hi wangkhe angom lei kai wall united youth club te filmuna amatna wachun minister TH biswarjin ti hin again tuni environment din mun hi alachi ta kumsom ni masanga ilathil bolte je ka hi je hi ven bit na chule honung athil phachom theding ahi jeka ilabol u ahi je thu hi mizo si in heading le pilhun mama ai tai ajek chu sa pathin in elapik hi all a hunbei theding ahi jeka chun tu apat hin event bit lo chule honung ading in ekoi ahi chun thelpa hello ding ahi ikim vel u idin munte hoi takcha at kol hoya dan gol a pan khom ding ikising sak ding o ahi royal riders manipur in kim vel din mun o hoi sakna ding a athil bol hoi teo ho hi government lam apat le pan ppek hiding ahi je bet chu hello in hopolam dewa tingtang mun khen khat in le thingno pu aphat chom dan hi expert te pan na in awareness program mangjat ham royal riders manipur in thil gongal uhi keilam apat in le kathei kham apan pi ding kahi tin minister biswajit in again kit he ai environment le ko sing si loan ma nungai tana anatarga kari mo program factor ko matam da ai nungai gadra hai du wakan le lak ko report se adana ai hai ba posi thado kai koi ki punna himina ba hai wakal onda koina lairi ba koi da resources me ama mai koi da pire national piri ko resources the finite oiba loiba nai ba pot laktani masi akoina sustainably kamai tam dana koina safeguard to ga ga ha it should be our no mother equality for the last 20 years tagi apoi no ga amang ali ni mga tara po kibna maram orkanda ngasi apun ba sahi si amaka ngasi ko ori sungnu sunga sub district hospital te din muncho sungnu apun baluk SAL amo putu 10 ave en thau hi hospital hi apoi mo avan tam tak oma chule ding dol doctor staff le van mat chak ding kha cha poitin SAL te apat ahong tak lang u hi ethakna to kisaya SAL te publicity secretary khaidam surjit in ti hin again doctor pasagi beb hospital achun ayus te doctor khat in OPD a kichu in damlo te ale en hi chule munchum chom apat damlo ke sak ding ahung te doctor lo jek in haksat na ala tok u hi hospital ahin MO in charge in ahung gen na achun hospital ahin ding dol manpower chule van mat chak te nasatakin abasam hi ultrasound machine chule x-ray machine hi hospital ahin malele x-ray sonography le ultrasonography a machine te tu ting ahin pigin nai poi je ga chun damlo hoi sidik te ahung phat ole infal lam a refer akibol sek hi patient ten le hospital hi kingak na tak a hi poi ti het phat infal lam zoga ken colding in achi
suk ui tin MO in charge an attack lang hi staff somli te chunglam umna hospital ahin staff get bep 10 na asem ui Manipur gam vai home to 10 akin theilama staff ahung lo te hi hung sol pik unla patient te haksat na ahin apan pi thei kha ule tin again bekit ahi politician te thalim noya doctor chule staff khan kat in hun sot tak office sumkai lo te hi vai home to 10 sui pik un thakhat sunga hospital hi hoi tak le kitup taka achi thak lo ahi chun SAL 10 ko chabi kam khumding kahiu tin surjit in again bekit he kuin lai pusi ekoi technician wat na maram oiraga x-ray kapa koi yadana leiri adu loina na ultrasound si jo koi machine namud lei adu ultrasound kam na ba sonologist wat padagi arsana harbi se function tawdana leiri adu loina na haribo hospital asi district marigi junction da Kaksing district Santin district Sujanpur amadi Bishamur district ki tainawam da leimina patient ki load si amal fazana lai sam samba anabadagi hawraga yamna serious oiba anaba lakana ekoi equipment chi wat padagi patient sing da maning thungna koina service delivery ngamjade Tuzing kalam khowakma dak thom minute somnga ding tomvel achun Prompat police station hop sunga kurai thoiding jam lei kaya agri department na pa in get maya IED bomb khat alapu ke hi athile aliamwang poi ahin la in get kot khak le gari pali te chu na satakin ala su se hi press te apa thu het danin tuzing kal thiltung hi dak thom minute somnga ding vela kurai thoiding jam lei kaya RK Virendra Kumsom Thum Pianapa led RK Karnajit in get athil tung ahi zemuna CCTV footage dungzuya tuni jingkal dak thum minute som thum lali dingvel achun kurai lamlong lamapat hungtai 4-wheeler gari khat a hungin akiang kim vel a gari park abol nung mi pakhat gari apat hungkum in RK Virendra te get a bomchu alakoi ahi tin footage apat chun mu the ahi jezo nung chom khat zo in dak thum minute som nga tom vel achun takmun achun je bom hat ma chu pu ke ka hi RK Virendra in get bep hello in ama in maya gari park ki bol Suzuki Brezza car khat Maruti van khat XUV 300 khat le Maruti 800 car te chu bom apat chun succeed in ala ahi RK Virendra hi tu ahin agriculture department na executive engineer a siamla ahi department ahin azoin le nai cha hinalai ban in hunso lo nung a retiring khat le ahi tin akigen hi ama hi ko ma to le kina kinil boina le lo chule ama chung gikna suklauna bangma le lo ahi je hi ko te bangje ga abol o hem ti le ki hedok nai lo in awum hi je thu hi police ten head on Prompat police OC team BDDS le forensic science te amuna chun achi in sport inquiry ball nung in asi khat langa lin hol pat ngal hi tin thu la khom tu te pat he da hi thangjing tan keng kim vela zani khan forest department ten thingno phuding god ole cookie student organization Chorchanpur chief association a member le committee ten alaphal lo o ahi je chungchang thu ahin press te apat thu head danin Manipur gam vai hom tu at kaina noya Principal Chief Conventor, Forest Chief Conventor, District Forest Officer, Heng Lep a SDO le Chorchanpur Police Team khat te chun thangjing tanga thingno phuding in ala chiu chu KSO Chorchanpur Chief Association a member te le committee ten thingno phusak loading in ala ting tan u ahi ji thu chungchang ahin KSO lam apat again u chu ahi le phaiga ma mi pi ten thangjing area a chom khat ading bep a suk boy chu le alem launa tam tak bangjat hem au jik ahin komipite a thil nom lo tak asok sak hi zemun ahin mipite a ding thil phachum tokisai a bolding ahi chun zemun hu te kinga alo the lo a he sak ding le phalna alak ding o ahi ji akigen thil che dan hi hepum in na se ding zo si hi komipite he sak lo bol hin komipite lungna na chok thau theding ahi tin KSO te lekha achun ong tak lang he
Henglep Assembly Constituency a MLA le zamang hau kip in santing apat saikom tiang kilometer som ni lagup ding vel a saw lampi siam na ding in zani khan alapan taw he Pradhan Mantri Sadak Yojana PMG SY Noi a Chorchanpur District Hope Sunga santing apat saikom tiang lampi siam na ding a nasep chu alapodok u ahi Ministry of Rural Development te sanction na noi a kisiam ding kilometer somni lagup ding vel a saw lampi siam dok na ding achun PMG SY a Executive Engineer Rupa Chandra Assistant Engineer L Sachikanta SOZSI L Pulamte chule je lampi siam na ding a contractor Ranjan te to kinop tu na abol tai ti thu he da he Manipur gam Vaihom 210 apiek o quarter building ahi lole guest house ki ti zo si government employee te thasanga unauthorized min a umte chunga action kilading ahi tin Manipur government in hesakna aboltai je chungchang thu ahin public work department apat office memorandum khat dungzuya infal chule akieng kim vel government quarter guest house le building a umte le district headquarter a umte chu verification building in committee khat sim ahitai government employee te ading allot kibol quarter te midang umsak ti te ahi lo le mi umsak man lak ti te bangjat hem thu het ahi je hi quarter muding dol government employee bangjat hem mulowin umta ahi je gol a lem chan lo na suk ben na ding a unauthorized gola unemployed hello midang in government quarter lute at suipan hitading verification bol hun a unauthorized hello a government quarter ato kha u ahi chun amaute chunga FIR bola action lak ding ahi bangti ham khada employee khat mina quarter ahin la midang kenga quarter lusak ahi chun amaute chung ale disciplinary action kilading ahi tin office memorandum achun ahung tak lang u ahi Paul gate chule Paul ko simlai naw pangte kenga gam ngai na neile lunggel hoitak ahun nei theina ding tin jani khan student police cadet 10 Thobal district ading in New Idol School alag gongal u ahi ZEO zone 3 Thobal chule Thobal district police teni in agongal now achun zone 3 Thobal deputy inspector N Rajan New Idol High School head minister O Joy Kumar le Thobal commando deputy superintendent O Iboton in president member he in o opte u ahi jehi to kiton chief guest apang N Rajan in tihin again student police cadet program hi Manipur ading school atel do now Thobal district New Idol High School hi hungpang pha ahi program hi state ading in Thamasa April tarik somni le thum lamfela Kendriya Vidalaya Manipur DGP P Dongel in alapat do ahi thani sung pumpi chi thading program hi Paul gate le Paul ko simlai naw pang nume le pasalte kinga police officer 10 instructor he in capacity building chule discipline chungchang kizil tilding ahi tin Rajan and again back it he ai ko ji yaw rei na police tam ko tam sa ai ko NCC yaw ko do ai ko improve and discipline department ka service ko ka ai ko cadet job ko na maduda phangpat madu di training kim ka phangpat yan budi ro sing na ai ko na ngasi ai ko di thau pang ko tam da ai ko na public drill do tam da tarai wo ma tin pang ya sa ai ko ho ko ka khami ya tu tha tarik ni police te custody nalai ding kigen sagolban kangabam leikai apat arangbam na naw kum somthum nga ki tha na to kisai police in amat u SI Thokchom Jitendra Chozani Chief Judicial Magistrate in Fal West te court apuk lot ahi nung nigup sung police custody in BL apitai haino khong nembi Thokchom leikai apat SI Thokchom Jitendra Chozani sun nunga arangbam na naw thina to kisai Infal West te court puk do ding thu head akipat na naw insung miten uripok cherap court alanga go he police ten nasatak kiven na dingle doi lo thil
apo lo na ding in ti in nume police personnel te panna in court complex chu ven in ala he chun nitak lamdak nga tom vel achun police te van bitna in Jitendra chu court in pui in ala he court complex ala ngak jing na naw in sung mi ten Jitendra pukna police gari chu sungin ala sepu chule tui bottle te se khum in ala he chule mi pi hung khom te chun lung oi lo esak in doi lo thil gen in ko le ala ki ko khum he police in nasataka van bit hi sung in Jitendra chu courtroom ting puk lut ala hi chule lung nataka mi pi te chu police in loudspeaker mangcha in court complex polam in ala no mang he Sana game matandi kaya sana kaya pwede na habay sa kalachik. Nanito na game match. Eltex hok tawra ba matungda brenda muriba habakta muriba langsta soiba akoina amuk ta wahya mani da hage fa boda mana ya ba sana putro mana hai do elak hok tawra ga mana hidak piseraga yumda korak bane arong nung mai kong police station hop sunga arong khunjaw apat thamasa April tarik som nilakhat nia alamo lemta samom ningol ning thozam ongbi chingkhe nganbi Elias chingkhe taksa postmortem bol nungun zani khan rimsa thak dona khat alamang o he chingkhe nganbi ki thana adik ladik lo epok do pek ti a hun bang chana hem so tak thilong la lowa alaki he ahin la postmortem report ki munung in tol tha to kisai a ki CMJSC ama an sung mi te le beng sung mi bangjat hem rimsa hu khom in along dam sa chu alala taw he chingkhe ngan bi long dam sa la ahung laga JSC a convener L Amar in ti in again tol tha to kisai a thudik la dik lo pok do na ding ahin police chule director tekikala JSC to nasatak kinil u ahi CSO beng sung a club le mera pai bi10 nasatak a hung pan pi in tol tha to kisai a thudik hiat na ding ahin pan alakila khom the ahi mizo se pan pi na zala thil chum a alakichi pi na mayang infal police in postmortem report hong pio ahi tu hin chu report dung zui a chingkhe ngan bi taksa chung a thil phalo ki mang a ki bol ahi ti ki mu the ahi report dung zui a chun tol tha na a ki kum zo se a bol khil naw dung zui a akin theilam in go na pio in chule case chung chang ahin ayo in le amaute chung ahin a khau thei pe na ek khat e koi pek un tin amarin again back it he hu pijaba hu pitakpa haiba machada hu gi pochak yaurumba hu gi kanjum torumba haiba pot ama postmortem gi report ta phanglabani na mihad asiga mari leinari ba mioi khuding maksi ain gi chapchaba akhoi gi dandi du phanglaba honna bada akhoi gi ayona hujik panbiriba ek sidagi hena kanba ek rule mayam ama panbiraga misi asi
ga mari leiniriba cheniba miyosing asi athubada dandi pibi aigi chagi asema postmortem report phangning mangda haliba miyosing asina aigi chabu badnam kya pibiki sai le sibani bp stok ta sibani ngamur pala sibani chak chai ngari wandrakbani haiba achar kya santoga aigi chagi misi asinam thanaba adubu hojikti aigi chagi asengba report phangaba makhoi na hu pijaraga hatni haibagi asem report phange Yan pamiyoy ko para kang tangdi matik chaba sa rak pibiyo. Iniyara na ako na para chingogi badi. Nang inubagi man ako talaga siruhay ako talaga sa mga rin. Yoy, kakay na Pipilo da sibne mo ay aduga saray da sibne mo ay da biyo sendo piyo saray da bina di pa ay sa ije basta no pisiga mama siga mas ka no pain pa siga makoy on niya koy no pain siga Milyon si matse tumar tayaw dana ang na hato pichabi singkay tawayo sang di ay mo hato piyo mo na mo na to yaw sa tunar hat pa ne mo na yaw sa tunar hat pa ne ba mo na saray la ni ko hare pa na ko ngam pa mo ne mo hare ba mga hare mo na mga hare Kung sila ka hato ka niya, mali siya ito mo na mo mi para ka niya. Makong sabi hare ba? Makong sabi Napabita di piyo ko! Napabita di piyo ko! Hindi mo malungay na magpawala ka niya! Nakay piyo ko! Nakay piyo ko! Manay ko sa pabiyo ko! Pabiyo ko! Boy, mong lahat pa niya! Mong lahat pa niya! Di piyo ko! Hindi mo malungay na magpawala ka niya! Nakay piyo ko! Nakay piyo ko! Manay ko sa pabiyo ko! Pabiyo ko! Boy, mong lahat pa niya! Mong lahat pa niya! Mi pite hi imut hun ahi tapoi tho hun ahi tai Manipur ki sandan lam na ding ahin ibonun panla khom hitiu tin Communist Party a Indian Manipur State Council a Secretary L Santi Kumar in attack lang hi J2 hi CPI State Council in Agongal in Fala Irawat Bhawan a CPI Manipur State te office a kimang Karmax tak lo nung kum janile pali tin na matnawa L Santi Kumar in alagyan ahi Chule amayan again bekit achun BJP ingam avai home a kipat petrol pump in van man chum hi nasataka akhanto dungzoi in mihak sate ading big in longai na lawa hi zegol vai home na noi a home ding hi alem chang tak lawa hi zegin Karmax lungput gol hi mi piten in yu angai ta a hi kitel pina masang a athil gente ho kha mi piten kimuzing ki hezing na la a hi Mizosi chung hak sat na tuk tunsak vai hom tu tema ading in Mizosi patchum na ding nasep bol khom hitiu tin L Santi Kumar and again bekit he Malimgi Shinmi Sing Pullo Shinmi Ekoina Punjabada Mangjagadabasi Ekoi Ikong the Tang Levioli Tani Haiba Namaroi Wafam Sinamaramoraga Achapa Maina Matang Mari Paksan Sandoki Logum Malimli Pakayada Maroi the Suri Nomi Ot Peter Vesimi Miami Apunagi Sakti Sagating Bagi Adu Lenana Nomi Kusuman Higating Bagi Pangom Topa Kusuman is struggle Toning Bagi Amadi Trade Union Sampling Bagi Wakal Kaya Singase Manifesto si putor putih lagi. Arangbam nanaw thina chunga JSC to Chief Minister N Biren to kimu khom nung un postmortem bol alahitai thina to kisaya CJM in Far West in Judicial Inquiry Bolding in order le apotai ahin la thilong wang lak ahinai poi Arangbam nanaw long postmortem bol na hung JSC advisor L Mema in thu la khom tu te kinga ti hin again Arangbam nanaw thina akikum SI chule ama to Kitu khopte mara mi pi het ding a gona pek zo phale along dam sa hi kila beb ding a hi danweng tu police in civil dress a hung in mi khat manunga na sataka soisak a hi nung a thina hel tung thei ding khop a abol hi na sataka oimo a hi mi thi chungchang a hen chief minister ki mu khom nung a tol tha kikum SI chule a ki tho pi te chu gona sang pen Piu in chule nanaw loy nu kinga gamwai hom tu ten na sep na khat pi a anu se azil achate akito del theina ding khat u sim pek un tin chief minister N Biren kinga pik lut alahi JSC in athil tup again teu chu
atak su thei ding in CM in kinep na lian tak in thu le ahong gen a hi Chief Minister in taksan tak thu again to kiton in zani postmortem alaki bol a hi ahin la tol tha a kikum SI le aloite mat a hi wa gona pek a hi zo phat le mithilong hi kilabep ding a hi tin elme mai na gen bekit hi Sigumba Toksia, Koy Angang Sida Tokraga Sumatunga, Kanagum SYZ, after the Toka Nabeda Matai Koina, Kanba, I said for whatever Sulawe, Koina, CM Dagasi, Nazarure, Nazaba Matam Dai, Koina, CM Dai, Koina, Haidiba, Koina Pami Baposia, Mat, Zabzana Toxi, Habagi, Pazaba, Responsible Pivit Emana, Hazabam Pide, Awana Taraka, Mama Aki, Kanko Okanda, policeman action at the Hawaii Hingadra, and Kanjaram Baposia, police na, Lana Taurabanina, Koi Kamina, Kanana Kumaki, Seminary, Dugumba, Department Duna, Isam Chelaga. Lambian dagi hijack torga angang mabu puraga tapta goi pura mayum da bu pusanaraga sihen bai besidi am kiningai oiba ponina madugi chapchaba madugi response to government khangbira matung da daito do khangbira matung da mabu chapchabe dandi pibi avela athupite environment achom na dinga imuding u ichu konung athil sukhathei ding bena ahi tin forest environment le climate change minister TH Biswajit in attack lam he Suknu sak district hospital te din munchu Suknu apun baluk SAL a moputu ten awe en thau hi hospital hi apoi mo awa tam tak a chule ding dol doctor staff le ban mak chak ding kha cha poi tin SAL te apat ang tak lang o hi Tuzing kalam pabak ma da tum ni samha ding tum bel achun Rompat police station hop sun kurai thoi ding jam le kaya agri department a pa in get maya IED bomb khat la po ke ki Tuni ading a Vahui TV Vaiphei News Chanchin chu ahitai N2 tezo si le lengwan mangpha